Banwar ka OFW, mabigbig unay dagiti adu a sakripisyo. Saludaran na pagilian dakkel may badang mo, mangital ko ekonomiya pagilian tayo. Naskera kalikagum mo amang tunoy arapaap, arapaap akay batugan baligi panagkapaay. Nupay narimertida na tiin ka panaglayag, determinasyon tipo unam amang subat upay. When may gapuman iti nakurapay ang kasasaan, uon ken gapu tapno agturong ka balasiw taaw. Baeten panangidadanes tinaulpi tapag Serbia, ipuram dagita takastoy tayo met dito'y pagilian. Banwar ka OFW, ikidem mo di amin malangon mo lang di biyag mo. Nupay sa kaunggang itiadayo, makatulong kami ekonomiya pagilian tayo. May saka Banwar OFW, ag sakripisyo ka taknon masakbayan maparanyag mo. Igturang daliday itiadayo, kasukat may dulyar asupapat panagan anos mo. Nupay saan amin abim malasiw ket nagsayaan, adabet na paay adabet rimang ay. Nabukel OFW tapno addaman naranay, tumulong kadagiti di nagbaligi ken napaay. Banwar ka OFW, mabigbig unay dagiti anu a sakripisyo. Saludaran na ka